Kuyo okwako kardaka ama kiseria ne county Kajiado kalure gi nek mar miyo moro ma jahigni 45 ma oyangi kaka Naomi Wambui mano yudi ka onegi kendo owang' e ode. Jodak ma kono wacho ni ne gineno iro ka dhuolore ka yae odno eka ne giringo gidhi nono gino mane timore eka ne giyudo ringre miyono e ode kor budho ka osenegi kendo ne en kod mbala gi ranyisi mar dech. Kombe mag odno bende ne giyudo ka osemako mach. Jodak ma kono oseyo tim makamano ka koro gikwayo bila mondo otim nonro mapiyo mar yango jogo mane ditem tim makoch no. Walienda tu straight bedroom wakakuta yuko kurudi hivi akasema ni kama mama yake alikuwa ametoka. Mmoja kanuta kaona mguu akasema nice ni mguu, so ilibidi wagoje moshi pungue ndio sasa waanze kumuona sasa vile amekaa. Vile sasa alikuwa amekalia hapa pale, amekalia chini, amekalishwa chini, kukaa chini kwa floor. Serikali itafute njia ya kusaidia Ian. Mama Ian alikuwa na mawazo mema na mtoto wake, kwa sababu mimi tulikuwa tunaongea sana. Alikuwa na brand Ian akimaliza kosi ya mechanics amtafutie njia ya kuenda outside country, kozi hiyo kozi angesomea ingekuja kumsaidia baadaye. Hizi cases za femicide zimekuwa very rampant, na tunaomba serikali yetu pamoja na security yetu pamoja na wakazi tushikiliane pamoja ili tuweze kuleta hizi mambo to stop, because hii mambo haiwezi fanyika na viongozi peke yake, hii mambo haiwezi fanyika na security officers peke yake.